Uba alantri Afghan by President ke United Democratic Party UDP ulong bawala ke parti kampat esong perkat halo ke jingtmu pentrikam ke sorkar jelai ke CRPC bat CPC habro ke wei ke jela henry ke jingsngu jung uhi ke long ba dewan pelai iki na ke jaka bahap hi khnet bandriu ni ke sikshul jengkerti sencar da ka penpau bo chief executive member ba Titus W Khaim la dap ong ba ka long kumakni no ya ke jinglong kerpang ke konsel ha ke bishar ke khadar uba alantri ulong balada kum hakani ke khab lada om khang lat kan lam saka jingklot jingswai ka konsel haba kaliu lo ong ba shen ge dupi kan tasong ge jelang bat kan pha jingtho saka sorkar kum bagalong menta kum ka parti hi nimpat yo badia song pandia tai ro bani ndai ka kum jing su tho jonga hi nagi babun ki dukhat ki ba la yo badia flu jumut ka stan hi galong ba ni kwa ba di 6 scheduled areas he should be given numha ka inclusion jong kani ka extension jong ka CPC CRPC nomor ba kumbala kedosai to ba Titus Khan habia dei bat ka district council kani ka penlong pembakini no ibenta ibak kerpang jong ka district council hakarat kam ban bishar ada ya di Januari dan Juni ada hukum gani kat ngim khangla gani lesi gani gani kalenti ban pentlot ban penswai ban pendubor dia ka district council suki dia tidak terkadang nga sungtu syai ba ia kini ke extension ya ke CPC CRPC across the state of Meghalaya kadi bendan ke provision ban ong ba excluding the 6 scheduled areas tu tang bo spun paulo biang ne pin pha ju tho ni sarkar bai dei butni shen min se kundu but ndala de sim ya ka ayah stan nilai kum ke parti nin sa ada ke jitho sa sarkar but nin sa request di ikmat di ko sarkar ku man pensong ni raju ai ka penlong paden maki MLA jing pi ki dan lang hapok sarkar bali kim ya kim pentip sa parti badan kong bata biyo ko ya term ne kai la kalong kalilong ba hakum gini gipor ba lajat ka election way pu way ba bun kam hal de jong constituency te kadon hi ga communication gap but yagani ngidang persang ban pendiang hari ni dia singi ban